Kika rarano naganopina penganin quick a high jilly, the ning di drug GPRN atol kilonser, muivana hanghaira. Tankul kung bigna maifu shatrong haira. Ukhrul District Honda India Foundation with Project Puniyat Hapokaira, Kanutot the Hospitality Management Skill Development Training Mipokara. Trada Gapanga Mr. Kanglei Park Bodybuilding Championship League Royal Gymnasium Ukhrul with athletes being Matalakina Shirokuyaira. Hello. Tangkol Express TV about Ringopin Mahak Nation in a Bamidale, Bowing my Sina and Angrams. Kika Rarano Nakanoping, the Penganin quick a high jilly, the Ning di Dragaji about her Muivana Hangaira. Aya some the ya religion bow committee. Come what may, we will stand our ground. The NSN Jibiran Atokilonser Tage Muivana Hangaira. Ajir Rano akamarano zingum kayaka rarano itum nganing tidrada muivana hanga. Itum muitotrinjan kuipungda itum India li mawa hamsang lak maragaji hangsanga. Hangda kale naka naubing wi nganin hi Indian Sarkar li tharza hangda papta ga haina gajila hangsanga. Adokilong sir shim kungala Indo Naga Chan Nazek we later clay Angaret Muramli, RH Rising, emissary to the collective leadership NSCN GPRN na Pauli Pingley Hangjithaya. Abakrana Nagalan Kalapa with the day the li. Mi Pingley Taraka, Chan Kangazek Lehaira. Kala Aji Shim Kong here, but I lap in itumui, mi Bingling a Zekavai. Indo Naga Chan Nazek we latest position Maram Hangjitavai with Wangna the Hanga. RH Rising Nagahang Framework Agreement hi Naga in Indian Sarkar Lungli meeting point na Naga Naubing na itum total sovereignty, total independence layada hanga. Framework Agreement jili universal principle of democracy li facing the kasemna. Sovereignty lies with the people. Indian Naubing we sovereignty Indian Naubing we laya. Naga Naubing we sovereignty Naga Naubing we laya gaji rising na hangsanga. Jada sada Indian Sarkar na finally Naga Naubing we sovereignty majud mi kahaina ji. Naga Naubing na itum independent mi yurna da kalaina. Naga na itum independent mi yurna da Independence Day 1947 pay direct radamat ditang India lizin make sure akarida ngawau kahaina. Itum na independent mi yurna da hanglala ji aggressor state kaja India na majud mi palungra maningaka kakhalat malay tuwagachi hanga. Ara Indian Sarkar na Naga Naubing we mashun recognize sada Naga Naubing we natay hanga high independence we thought rinjan layagachi hanga. Independence Day 1947 pay direct radamati thang ngavaw ka high ji ara recognize entity na the rising na hanga. India Sarkar na Naga Naubing hi Indian na nationality Indian na dahanga. Ka maning mana. Itum na itum majud wang jingkum taraka ngarara ka haina. Itum naka we majud hiba itum we ashi. Itum we DNA li kazang na varena kami majud na. Hi ogotui we kika pang shop kaina semkui ka pai maning mana. Jidada sada itum Indian maning mana, Chinese maning mana, Burmese maning mana. Itum naga na dahangda. India na finally Naga nation li Naga entity li majud mi kahaina da rising hanga. Itu mui leha, itu mui miping, itu mui mashun politics kala itu mui foundation ngakta ngarara haira Naga lehawe leva Naga na Naga we ngalei kaleji Naga Naubing we na kaji hangda ara India na Naga we territory recognized sahira da rising hanga. Naga Yezabo Constitution kala National Pilan Muramli Rising Nakahang. Indian Sarkar na Naga we sovereignty majud mi hauda Naga we mi kyan liva Yezabo hi aina Pilan jila majud mi kahaina. Kaja Yezabo aina Pilan hiva sovereignty we asa akaina. Constitution kala Pilan ji mazanga ka sovereignty ji asa magazanga sahawada Rising Nahanga. Pilani maram kanga santaran
abam sai goroli naga nauping naga national philanji singbaira kha officially masujin paimara da Indian sarkar na hangawa rising hanga khaji mayaga bai saga bai maning manada ato kilonser na kahang idun naga philan officially la singra abam sai goroli singra gaji hangaira naga we phainganin hi Indian sarkar le hangji theida atumna la thai haira gaji RH rising hanga Ukhrul district li Honda India Foundation with project Puriya Hapokhaira project Chiwazingli Tangkul Khanuitot Hangthro Kadali hospitality management with skill Jishut Mitale project Chi Honda India Foundation na Ting Mida Korgon Drikhale Visan Foundation na Manipur Skill Rural Livelihood Mission MSRLM ling shikta sakamina Kalachi with training volunteers for village development VVD office Pam Kaiwaren Tangli Rungmitale project Ji Haugapok Majut Angranangi Ayakwigaya Jili Ukhrul District with Deputy Commissioner IAS Ashish Das Namasoho Sada Vazan National Commission for Women to Remember Sagasa Madam Soso Shaizala Vazanga Gazipji Trainer Sada Kale Juimi Nathani TBCA Youth Secretary Home Reshang Muinauna Sehasa Midahapoka Project Bunia Chiwezingni Sadakale Maram Kala Ningrin Somi Hor Horam Nahangjiteya Somi Hor Nagahang Training Room Mida Kaleji Itumwe Apamli Employment Abong Samgapang Jungmay Sakvai Hakasang Regasang Vata Kalea Bamwe Kanutotli Kankana Skill Tamquing Sakvai Kasana Itumwe Apam Hili Hospitality Sector we Marum Kungahai Foundation Semgakavai Ningrin Nungli Kasana Dahanga Hagasang Regasang Maramling Asunda Ukhrul Mission Ningrin Nuli Nunsan Laga na Laidakle DC Ashish Das li Horam Ningashi Pongshoka Kalavivi li Rungmida Kale Project Puniyat Kwikara Hili Madam Soso Shaizana Matalak in Nakatomida Leda Somi Hora Ningashimia Project Puniyat Ji Kajang Kani Wivang Nunsan Laga in a training Milaka Odbam placement Sampankavai Ngaran Kamina Ji Gopsang Hayaka Katam Nauping Ji Certificate Visan Foundation Wena Aka Honda India Foundation Wena Kala Aka Shorkar Wena da Certificate Katum Sampangrada Somi Hor Horam Nahanga Hili Skill Development Program Ji Gopailaga on the job training Wivang Apam Kateli Kava Aman Katawe Kasak Teda Trainee Pingji Ukhrul Town Alongli Tamkui Kawai Cafes Hotel Kaikali Nasan Kami Hapokhaira da Somi Horna Hanga Kala Tumu interview la online Sami Kawai Maranda Legaji Hanga Ukhrul District li Rungkami Thada Project Chui Center Northeast li Trada Truk Shikalayaji Center G Imphali Katum, Kohima Katum, Aizawl Katum, Arunachal Pradesh Kala Jammu and Kashmir Lalaya Hangam. TC Ashish Dashna Kasat Kasangli, Ala Hospitality Management Damsaya Kachihanga. Damkui Hayaka, Luiram Jili Ot Sakhavai Apong Tarakalaya. Ot Kasa Haukapokli Jota. Tibili Manshunena Katay Tada, Majihan Paimana Gaji, TC Jina Hangjitaya. Ka Haugapokli Kajochi Makan Kui Kahai Tharan Cruise Line Airlines Hotels Zangda Otsagabai Apong the Data Tarakale Saragachi Hanga Jimang Maningla Dam Kui Kahai Tharan Ayaranga Layli Maningla Hishong Kajajawe Laysak Hapok Baya Zingum Kashinaka Welungli Apam Hili Hospitality Li Katem Taraka Takar Sahara Abam hi tourism hotspot ngasang sa kawai ningrin kala kangaran leida lake da DC Ashish Das na hanga. Mathalagay na damkui shikuida Ram Hili Hospital Dilura mathalagay na ungsem ka kawai Deputy Commissioner jina trainee ping jili kasatsanga. Madam Soso Shaizana Visan Foundation with Maram Tiomeka Pajitaida Gorgon Lekale Institute Jina Kananto Traka Nadalaka in Northeast Wimi Pingli Mirin Pekar Karkui Kangasakli Katom Mida Kale Hanga Visan Foundation Nakatom Mida Kalemina Training Sankapang Kanuitot Pingji Air Hostess Crew Members Cruise Line Higatali Matalakaina Zatale Kachihanga Visan Foundation with Malingla Kahai partnership with mga ina 100% placement sampangaji.
Visan Foundation with Managing Director Sangita Ranjitli Madam Sosona Mathalakaina Thaimasuida Sangita hi Northeast Youth Bingwibang Ningsang Milaka Hai Minada Hanga Jili Kadam now Kachunka Vareshina Madam Soso Anina Vareshina Bingwibang Worship Service La Hopok Nihaira da Hanga Itum we apam ni hikata kanutot lake tom kapi ang ranangi Kwirami da Kale Wibang Soso Shaiza Vision Foundation MSRLM Honda India Foundation Kala Rungmi Kawai Apam Vividili La Ningashini Training Zada Kale Ping Ji Kangate Kala Tem Kui Tam Kui Kangai Ning Hai Jangranu Training Jili Tam Kakui Skill Jina Hor Kame Atamwe Kamong Shomi Ranu Kuji Hangda Natumwe Talan Ji Shijinda Kapa Kangaje Kwiravailu da Madam Soso Shaizana Kasatsanga Training Jiliaruhan mi hang turukada zangdale. Kajang kaniwi program ji kanui tot shaka wibang hai kamina. Jithada sada zada kale batch ji kupsang hai tharan rak ra damila mi shaka wibang training hai mira. Ayawi gazib jili trainer and a trainee ping MSRLM wi mi ping VVD wi administration manager the band kazing may kala pasto wi mingin ping na wazanga. Tharada Kapanga Mr. Kanglebak Bodybuilding Championship 2025 Le Athletes Jungwe Tuida Jiho Kawa Wibang Royal Gymnasium Ukruli Trophy Lubakala Certificate in a Saman Mihaira. Ngahan Jia Jahon Direct Magada Truktang Asha Hall North AOC Imphal Likwigaya Jili Royal Gymnasium Ukrul Wiena Athletes Magada Madi Wazanga. Wagazang Jili Shinao Bodybuilders Kani Kala Shinao Model Physique Aka Zanga. Royal Gymnasium Ukrul Wiena Wagazang Bingji Tem Ngawar Jipang Hunpun Nauna Sub Junior Bodybuilding Small Height Category Lika Pangali Gazang Sampanga War Jipem Shitung Thana Now Na Sub Junior Bodybuilding Doll Category Lika Panga Ngajang Ngam Phaire Pungjam Now Ana Sub Junior Bodybuilding Doll Category Lika Gatuma Soror Phaire Pungjam Now Ana Sub Junior Bodybuilding Doll Category Likamate Lungrishim Ramvan Now Ana Sub Junior Bodybuilding Super Doll Category Likapanga Francis Mungvu Jadong Now Ana Master Bodybuilding Category above 50 years Likashine Chingri Kapai Kazipung Now Ana Open Women's Model Physique Category Likamate Shengi Silent Now Ana Junior Bodybuilding Small Height Category Likagatuma Teki Mulo Lohe Jasami Now Ana Junior Bodybuilding Doll Height Category Likagatuma Mashimpam Ragui Hunpun Now Ana Junior Super Doll Bodybuilding Category Likapanga Tashim Feire Pungjam Now Ana Open Women's Bodybuilding Category Likagatuma Kala Pila Yangya Power Now Ana Women's Open Bodybuilding Category Likakani Ligazang Sampanga NSCN GPRN Atol Kilonser Tringaling Muiva Awe Parakasang Apam Somdal Likung Ina Tangkul Nakaluram Saikoru Mayfu Shatrum da Jermay Shang Rokairan Mayfu Shat Kurung Jili Avakra wi Avuram Somdal Village Authority Nala Jermay Kashar Angranangi Makokni Hairan Angranangi Jili NSCN GPRN Atol Kilonser TH Muiva Nala Ketsimani Prayer Center Li Jermay Sharkuya Mayfu Shat Karum ang ranangi jili ngasunda Tangkul Baptist Church Bangalore with Pastor Reverend Yerngak Muivana Jermay Kashar with Maram Hangchitaya 1923 Gum Somdal with Varishi Sakare Rejum Haurung Sungna Ram Hui Mirin Katar Apo Kavai Maila Shar Sirsada 1924 li Sharpokda Juwitili Kongnai Ramnala Sharpok Hawada Shayada Hangan Itu mo yurna nagalim for Christ kachili paisinta tang kamangni painay salaga kashar sada naga yur hor kawai kala aba kharli khaya kashi kasa kala naga movement li kagadom sada jerme kashar na dahanga kala kum kachida hitada shar kawai yerngam na kasatsanga jerme kashar hiene nga soda itu mo uklungla mirin kathar sampang talaila da khangahan sai
mai fa shat kharum jili awa khur muiwana Getsemani pamli Germany ji sharpok nia kala somdal we kachama church compound li awa khur pa ka hau ikris muiwana Germany sharpok mida ramnau sai goru mathang da Germany sharpoka kala ramnau pina mai fa shat kharum jawiring phasa da church compound li kokha zadda la samaina vreli masot mi haira awa khur muiwali khya ka shi kala ka tom jithaida tang khamang aina ka hor sam ka phang naka yurwi ka jihan shit ka sang akha lei ta khale phong ka shop mai fa shat kharum angrana ngi ji ukrul hunpun somdal singja phungyer chunga mabum khampi nongman pange lungshang jingdak ramsophung jahong kuland ramvu langli patpung zangda ko ngada tai tali khui ka haira Manipurli Jal Jeevan Mission JJM ot kasali makamashung layada accountability demand sada khale Youth Rise for Change Sanabadi YRCSD Tribal Youth Council Manipur TYCM Council Headquarters na kakutom hongshokaira Mangkawai kathar tirisam kapang hi constitution li kami mashun na gaji hangda ka shoy le ga haiji responsible ka sa pingli kasaka legal action khui kawai Manipur Sarkar kala Union Sarkar li kasathaira New Development Bank NDB wajingli Kaphung District Shong JJM project khui kagaji matha sangda kasa makasa council jinala yang sang phokhaura chihaira Sai gorung ashar kawai hangda TYCM na tribal youth pinila katong haira Developmental programs ni accountability kala mashun legasa kawai kasathaira Communities kala state we pa kawai wibang tribal youth club being koka sada ningzang lak ina ot sa kawai TYCM na kasat sanga Year we bakra khanga sa we ot ngurut khuiran khui kawai tribal youth council Manipur na kathong haira Sanapati Shong Ran Kahai GBRN Atol Kilonser TH Muiwali Khayakashi Civic Reception Tli Naka Noping Saigoro Shurukui Kawai United Naka Council UNC na ngahothaira Muiwali ngorok Khuigi kaji angrana ngeje tahamjam Sanapati District Headquarters li akama tarik magada jikothang rumira Angrana ngeje Sanapati Stadium tahamjam ling athor pung tharawe na hapokta ngashun pung akha makhai na tangda langjin sahaidale Atol Kilonser TH Muiwali khaya kashi sada chithang jimeksho jenna ngawaw haira ngalang ngarang khawai leisa kham khawai kala worship shung khawai ngawaw haira Unique history kala position li panda self determination wibang khokha yanga sada khale kajithai jimeksho ngasaranu da UNC na hanga ladluida ajewi kamataya pauping Kika rarano naganoping na painganin kui ka haijili naning didra gaji GBRN Atol Kilonser muiwana hanghaira tangkung kung bingna maifu shatrong haira Ukrul District li Honda India Foundation with project Puniyat Hapokhaira Khanuitotli Hospitality Management Skill Development Training mi pokhara Trada Kapanga Mr. Kangleipak Bodybuilding Championship Li Royal Gymnasium Ukrul with athletes being Mathalakina Shirokhaira Ajawi Bao Hiling a Janghaira Bao na da klena tum sai korli ringa pa kala kham hai zimik shong sa serna